Zagađen zrak, fina prašina i slobodni radikali tokom zimskih dana imaju ogroman utjecaj na naše zdravlje. Male i vrlo male čestice disanja mogu ući u naš organizam i izazvati širok spektar reakcija. Danas sa magistrom medicinskih nauka i specijalistom za plućne bolesti Goranom Krstović pričamo o disanju, zagađenom zraku i bitnosti antioksidanasa koji nas štite. Poštovana doktorice, trebamo li biti zabrinuti zbog zagađenja zraka ovih dana u zimskom periodu? Ja bih prvo da vam se zahvalim na pozivu i da vas srdačno pozdravim. I vas i vaše suradnike u farmaceutskoj kući Nova. Kada govorimo o samom disanju, a to je jedna jako široka tema koju puno možemo da pričamo i disanje je jako bitno. Ponekad na njegovu bitnoću i zaboravimo. Dišemo od trenutka našeg rođenja, izdah na kraju našeg života. To je neophodna i stalna potreba kako za nas i za cjelokupan život na zemlji. Utiče li loš kvalitet zraka na naše zdravlje? Utiče. Nismo međutim svi na isti način pogođeni tim onečišćenim zrakom. Ljudi koji žive u većim gradovima sa gušćom naseljenošću, gdje je ta prirodna ventilacija zbog visine zgrada i slično ometana, sigurno imaju veći štetni utjecaj od strane onečišćenog zraka. Također starija populacija, ljudi koji su sa pridruženim bolestima kardiovaskularnog sistema, respiratornog sistema, djeca u razvoju, atopičari, posebno su ranjivi i osjetljivi na prisustvo onečišćenog zraka. Ne zna se tačan i precizan mehanizam djelovanja samog onečišćenog zraka na naše organe i organske sisteme. Međutim, brojne studije su rađene i one su pokazale da prije svega taj onečišćeni zrak smanjuje dužinu trajanja našeg života za otprilike 8,6 mjeseci po osobi. Isto tako rađena je jedna velika studija od strane Svjetske zdravstvene organizacije koja je govorila u prilogu broja smrtnosti u odnosu na onečišćeni zrak i rezultat te studije je bilo da je u toku jedne godine 7 milijuna smrtnih slučajeva u toku godine bilo zbog kao posljedica onečišćenog zraka. Za onečišćeni zrak možemo da kažemo možda da je to jedan tihi ubica koji je stalno prisutan, konstantno u našoj sredini, o kojem možda mi malo mislimo, a njegov štetni efekat je zaista velik po našu zdravlje. Na koji način nam zapravo zagađeni zrak škodi? Koja su to oboljenja koja mogu biti izazvana zagađenim zrakom? Pa prije svega, prije nego što počnemo govoriti o oboljenjima, mislim da bi trebalo da kažemo šta je to u stvari u onečišćenom zraku, ono što nama škodi. To su prije svega one sitne, fine čestice, PM2,5 čestice veličine, koje mogu da dospiju do najsitnijih malih disajnih puteva respiratornog trakta. To je prisustvo zona, to je prisustvo azotnog dioksida i prisustvo sumpor dioksida. Ozon je jedan krupan faktor za koji je dokazano da je uzrok pojave astme i povećanja broja smrtnosti od same astme. A samim tim azotni dioksid i sumpor dioksid također smanjuju plućnu funkciju, dovode do uzrok su pojave plućnih oboljenja i samim tim upale pluća koja može da se javi. Ali isto tako, sve te nečistoće iz onečišćenog zraka jako je bitno napomenuti da mijenjaju samu sluznicu respiratornog trakta. Ta sluznica postaje osjetljivija na djelovanje samih bakterija i samih virusa i podložnija inflamatornim promjenama. To je potpuno jedno remodeliranje arhitektonike respiratornog sistema, ako se razumijemo. Isto tako, sve to u stvari nastaje kao posljedica djelovanja nečega što se naziva oksidativni stres.
A oksidativni stres nastaje kao rezultat djelovanja onoga što mi nazivamo slobodnim radikalima, odnosno slobodni radikali koji su normalno znači prisutni u našem tijelu. I oni su zajedno uzročnik velikog broja oboljenja, kako respiratornog sistema, tako kardiovaskularnog sistema, zloćudnih oboljenja i uzročnik su generalno i pada imunološkog sistema pojedinca. Stvaranje slobodnih radikala, odnosno sam proces oksidacije, je prirodan proces. Kada on postaje zapravo patološki? Tu ste u pravu, znači oksidacija je jedan prirodni proces i on se može slikovito objasniti na primjeru jabuke. Znači jabuku ako presiječemo i ostavimo na sobnoj temperaturi, ona postaje smeće. Međutim, ako tu jabuku premažimo, znači limunovim sokom, vidjet ćemo da će se njena svježina i boja zaštititi, odnosno sačuvati. A u limunovom soku je vitamin C. Odnosno, vitamin C je djelovao ovdje u ovome slučaju kao antioksidant. On je štitio jabuku od oksidacije. Slobodni radikali su Pandorina kutija zla, za koju se može prepisati većina ćelijskih oštećenja. Slobodni radikali, jako to zvuči tako fino, slobodni radikalni, su veoma nestabilne molekule ili atomi koji u vanjskoj ljusci imaju jedan ili više nesparenih elektrona. Njihovi nespareni elektroni uzrokuju davanje ili uzimanje elektrona drugim molekulama i upravo ih to čini visoko reaktivnim. Ovi procesi se dešavaju i u našem tijelu. Ali ako je imunni sistem dobar, onda se mi tim spoljnim ili unutrašnjim agensima možemo i oduprijeti. Odnosno, možemo kontrolisati te naše slobodne radikale. Ali ako nije, onda nam je potrebna pomoć. A pomoć možemo tražiti samo od strane antioksidanasa. Važno je napomenuti da antioksidanci ne djeluju izolirano, odnosno ne djeluju sami, nego sinergički, u sprezi, odnosno takozvana antioksidativna mreža. Vi kao magistar farmacije znate na što tačno mislim. Pojedinačni vitamini, B12, vitamin C, vitamini, razni fitonutrijenti, pa onda minerali, selen, cink, bakar, željezo, mangan, svi su oni dio tog sistema. I samo njihova zajednička kombinacija, njihovo sinergičko djelovanje može dovesti do potpune zaštite, a ne samo uzimanje vitamina C. Rekli ste da kombinacija antioksidanasa ima bolju zaštitu nego sam vitamin C. Možete li nam dodatno pojasniti zapravo u čemu je tu razlika? Opet ću sam da kažem, znači vitamin C na našoj jabuci je bio odličan antioksidant. Međutim, naš organizam je jako složen. I jedan antioksidant kao što je taj vitamin C ne djeluje i ne radi ništa. To bi vam bilo isto kao da jedemo svaki dan isti obrok. Naš organizam na taj način neće biti dovoljno izgrađen i snažan. S druge strane, mi nismo ni u mogućnosti da pojedemo toliko ogromne količine hrane da bi unijeli svega toga što je nama potrebno. Mislim, to je nemoguće. Zašto? Zato što postoje antioksidanti koji djeluju u ćeliji, postoje antioksidanti koji djeluju van ćelije. Postoje vitamini koji su rastvorljivi u vodi, postoje vitamini koji su rastvorljivi, znači, u mastima. Sada, znači, mi moramo imati sve to zastupljeno da bi mogli da odgovorimo na spoljašnje ili unutrašnje agense na pravi način. Zbog toga je bitno uzimati kombinaciju vitamina i minerala skupa, odnosno kao što sam rekla, sinergičko djelovanje jedino, ono što je pravi odgovor, a to imamo prisutno u našoj NLD imunoformuli i zbog toga je ona posebno interesantna, jer možemo da kažemo da je ona u stvari kao jedan prirodni, biljni preparat koji treba biti da iskorišten za podizanje našeg imuniteta i očuvanje našeg imuniteta. Hajde da informišemo naše pacijente ukratko i da nabrojimo
sve antioksidanse u MBL imunoformuli? NBL imunoformula sadrži svašta. Ona ima 12 vitamina, 7 minerala i 7 prirodnih nutrijenata. Znači, najznačajniji antioksidanti su prisutni, to je znači taj vitamin C, ali i vitamin E koji je jako bitan jer je to vitamin mladosti. Onda ono što je značajno je taj Q10 koji voli naše srce, voli naši mišići. Onda bi ja tu recimo navela taj L-karnitin koji je dobar, znači kod sportista, podiže malo energiju. Naravno ima i tu znači selen, cink, magnezijum, bakar, mangan. Znači u NBL imunoformuli u toj jednoj tabletici imamo sve ono što nam je potrebno da održavamo naš imunni sistem ili da na neki način u onim trenucima i u onim stanjima koje se nalazimo podižemo, odnosno superativno djelujemo na naš imunni sistem. Kome bi vi sve preporučili MBL imunoformulu da bi se zaštitio od štetnog djelovanja slobodnih radikala tokom zimskog perioda? Ja iskreno sa NBL imunoformulom dugo radim i preporučujem je svima. Možda će sad to zvučati malo prepotentno svima, ali zaista svima. Znači zdravijim zato što svi smo podloženi stresu, imamo neredovne obroke i uvijek mislim da je potrebno taj nekako podupirati imunni sistem. Sportistima i svima oni koji su u nekom trenažnom procesu također, zbog čega. Sami znamo da je fizička aktivnost na neki način stresogena za naše tijelo. Puno se toga troši, sportisti su uvijek na nekim režimima ishrane. Ljudima koji imaju komorbiditete, prije svega to su moji plućni bolesnici, astma, kronična opstruktivna bolest pluća, zloćudne bolesti, zloćudna plućna oboljenja, zato što sadrži takozvane plućne vitamine. Pušačima, zbog prisutnosti tog vitamina C, ljudima koji vole alkohol, recimo, zbog vitamina B, osobe koje imaju metabolički poremećaje, koje ne mogu iz nekih razloga svojih uzimati dovoljne količine hrane, pa je samim tim imaju problema na digestivnom sistemu, znači slabu probavljivost, slabu apsorpciju hranjivih materija. Jednostavno, NBL imunoformula je nešto što može svi da koriste. Hvala. Imate li možda još neku poruku za kraj? Imam da kažem da je zaista NBL imunoformula jedan potentan saveznik za dobar i jak imunološki energetski odgovor, da zaista danas je na tržištu jako veliki broj preparata koji se vode kao dodaci ishrani, međutim nisu isti. Mislim da se razumijem o čemu želim da kažem. Znači, često moramo da vjerujemo da ono što kupujemo, što piše na ambalaži, se sadrži onome što ćemo mi da uzmemo. Treba da stoji ime i prezime iza onoga što kupujemo. Želim da kažem da treba da brinemo o našem zdravlju, ali isto tako, pošto smo govorili o nečišćenom zraku, isto tako bi željela da malo više ekološki mislimo, da čuvamo našu prirodu, našu lijepu zemlju. Kako nam je zdravlje jedno, tako nam je i ova naša zemlja jedna. I tako da jednostavno su vrijedni i zaista treba malo više povesti računa i o zdravlju, i o prirodi, i o šumama, i o rijekama. Ako vam je zdravlje na prvom mjestu, onda želite najbolje za svoj organizam. Vitamine, minerale i prirodne komponente za jačanje imunog sistema. MBL imunoformula. Autoritet za imunitet.